U ovoj emisiji pokazat ćemo vam kako postati profesionalni trener. Umjesto da radite ovakva sranja kako što Leon radi, trebate raditi drugčije. A kao da ti znaš, a? Pa znam. Sad ću ti ja pokazati. Ovako se rade pravi sklepovi. Ti ne radiš sklekove, nego ti seksaš pod. Čuj, pa ja barem znam raditi bušnjake. A jesu ti baš neki ono... To je vježba ako želiš istisnuti plin. A jesu ti neki... A ti kao možeš bolje. Pogledaj moje mišiće. Ti kao možeš bolje, ha? Naravno da mogu. Pa vaj da vidim onda. U redu, evo sklekova. To su sklekova. Čuj, pa ja sam profesionalni trener i ja ti mogu naučiti što god hoćeš. A čemu, na primjer? Seksanju poda. Na primjer, kako dizati kapi za nos. Ovo je preteško. A je, nema niti... Ajde ti sa kapi. Nema niti 1 gram ovo. A tak je teško ono. Evo. Ma, to nije niti blizu. To nije niti blizu. Ajde ti pokušaj i onda... Dizati na primjer ovu stolicu. Ha, to je prelako. Ajde. Baš da te vidim. Ti ih podižeš sa nogama. Pa to je još teže. E pa nije, to je još lakše. Okej, ajde ti onda podigni mes. Ja sam sve bolje od tebe, ja barem znam kako ja znam kako se razgibava. To je više glupiranje. Pa, to te barem razgiba. Ili ovo, ili ovo. Ti to ne možeš. E pa da, mogu. Ok. Ovako ti se to radi. A ti ne možeš stati na rukama. Stajat na rukama? Pa, to je za slabiće, ajde baš ti pokazi ako možeš. Ne, to je za slabiće. Ti si slabić. Nisam, ja sam profesionalni trener, daću ti ukor. A jesi, može baš u treninzima da ti ukor, možda u školi. Šta te bole leđa? Ajde, baš onda razgibavaj kukove ako možeš. Ha, ja mogu bolje. Možeš si mislit. Pazi sad ovo.
Neki jesi. Šta hoćeš? Adios, amigos!